Ka henyo trap Aceh National Movement sengkemi. Hakakat henyo tarik naitung arajar arpuar. Kalakan mau burom mi kelengku sengiap basispa aprapnyo senam upaim tirat sing sium. Daka balaj bu sentiu ha umot sa 6-8 yang hafaya brigade laim kra shilong. Hakani kasngi 8 long kajing alang balengkot bat kajing sengap jar basi minit. Kum kada kajing burom ya utirat sing sium uklawai kajaj benriu. Ubala pelai luit ya kari nakakti kidoli haki spa senam kiba mensyua. Ka HANM kalapan pau bakam desu tang kajingkan mau buram herai ban bun nuksa naki klawai kajai benreu ban le baik daki kam kumki kot coba beliau lagi bubur kumki nylon dan raseng H&M warna kini kejakan nakamta ban saki ya kini kesini ke blok kesini bakrau ya ke bakum trap yo ya ke mau buram mau tempang seluruh bomla ban pendam buat utau di turun sing sim yang hangdi Ahmad jong di Momot nakam da ban saki buat ban mau kerpang ya ni sengi kebalong ke sengi ke kerpang nam ta kecap projek cispa propnyo utli kisnam mla shu panang kta iki nyenam la shu phaidi niki Hendrai ni snoto baga jingut jong snam jong ni ruslur jong ja beriu adu kan klimat mata daya uan breng jong ni kom in noalam ham tame ye ki samla sipai gari gujulan lade nak mata ka dawa jong gari baga ja beriu jumla banlen baga jingut jing Jayut, senam juni rangba, ruslur, bakum kerja beri kayo. Kalau penlong, yang kibun, samla senrang, samla kentai, rangba senrang, unjur kilong kemi. Yang kebakin yo, mensim, nak minta ban syakri, bat IT, bat panlan, nak minta kari belajar beri.